Ka Deputy Commissioner Riboy District Nongpo lengba katanan supply kala pentip paidbah bala deban pelaj ya Khaw AAY, PHH, NON-NFSA, bat PMGKAY naka bynta upanajun arah jar arpau syabaro ki dukan ration fair price shop ki bahap hapo ka Riboy District. La pentip bayau Khaw PMGKAY ubadei ukhaw bomdan kam ban siu pisa on sam marsan kilo shikli brew katkum ka jingdon brew hakikat ration AAY bat PHH. Ya Khaw AAY on sam lai peusan kilo shiying ya ki bedon kekat AAY hakador lai tengka shi kilo. Ya Khaw PHH on sam marsan kilo shikli brew hakador lai tengka. Ya Khaw PHH on sam marsan kilo shikli brew hakador lai tengka shi kilo. Bat ya Khaw NON-NFSA on sam nyo kilo arspa khatsan gram shiying na kabenta kilong ying ki bedon ya kekat NFSA. La pentip ru ya kito kilong ying ki bomdon kat ration lane ki bakum penja ya kekat AAY lane PHH Henry ki bedon kerteng pat hakalis bala ai dak office jong ke Deputy Commissioner Riboy District lengba katanat supply syaki fair price shop dealer kila bani olang ya kabha kumju. La betha ya borok ki wholesaler baki deban penpoi ya Khaw syaki dukan jong ki fair price shop dealer katkum ke section 24 jong ke National Food Security Act 2013. La dalap ne don ki wholesaler ne ki fair price shop dealer ki bashim pisa ya ki marbam badai ban sam e ne penduna jengtho kingat ha ka Jingpyntip katkum ke section 7 jong ke Essential Commodities Act 1955 bat ke section 3 jong ke Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supply of Essential Commodities Act 1980.